Assalamu alaikum. Aleyküm assalam rahmetullahi ve berekatuhu. Kulak sizde. Damla kanat şahs amansız. Elhamdülillah. Kudayga şükür. Özüңүzдөр aman esen жақсыздарбы? Damla mende bir sorun var. Bundan 3-4 yıl burada bir yerde Oğuz Açar'da bir damlalarını çoğu bol kaldı böyle. Olan nasıl düşünmeye kaldılar adamlar özü çoğuna damla mı da uçaşıp koyundu konsulsan benim daratım vardı benim uçaşıp koydu da. Oşun kanday adamlar düşünmeye kaldım. Men de düşünmön jokmун. Kanday. An düşünböyle emес, düşünөм ne kılas? 3 yıl saktap emne kökürökü. Jüre versin kolun özüne saktap alsın makul dep koyuңuz boldu. Kanday siz uçurassanız orada darat bozulup kala eкен аны daratım var dep. Men de düşüngön kıjalat bolboңuz, kıjalat bolboңuz. Kebir adamlar üşüntet, men daratım var dep başka dep aytышым мүмкүн. Balkim siz toora emes düşünüp kaldыңız, balkim eger siz aytып bergende bolsa аны кылган туура эмес, урматтуу бир тууганым. Бирок balkim toora emes düşünüp калган болуш ыктымалыңыз дагы бар деген сөз да. Анан bir adam darаты болсо башка менен бирим учурашса, ким болбосун дараты бузулуп калбайт. Балким арак ичип алып колунан арак тердеп аткан болсо учурашса, колун жууп алат, аны менен дарат бузулбайт. Анан колуңузда бычак болуп учурашканда колун канаты берсеңиз, анда колу кесилип калып кан чыгып дара сынып калышы мүмкүн. Бирок колуңузда андай тикенеңиз жок болсо керек сиздеки.